prolazimo pored scena poplave dok smo dolazili u Doboj. Ne može čovjek protiv prirode. Pa ne može. Jel' Ne može, kako? Jasno kao dan. Misle ljudi da mogu, ali ne mogu. Ma, Kakvo je Bosna sad, političkoj situaciji, ako se ti uopće politikom baviš? Pa mislim, bavim se. U smislu da pratim koliko i ostali pratim, mada više ta dnevna politika smara, sve oko sebe guši. Politička situacija, mislim, ja to ne zovem političkom situacijom, to je nekak više talačka kriza. Mislim da smo sami sebi talci, zajedno sa svim tim političarima koji ne čine ništa za narod. Mislim, sve je jasno, nije tu konstrukcije. Ima li alternative? Jesu li ove demonstracije barem na nešto ukazali ili je sve to nekako... Pa pomjerilo se, svijest naroda se, kolektivna neka svijest se pomjerila na bolje. To je sigurno da su ljudi svjesni realnog stanja stvari, to je očigledno. Zbog toga jesu bile demonstracije, to je dobro. Međutim, to upravo to što nema alternative, što ti ne znaš koga bi stavio na vlast. Što u biti mi svi biramo manje zlo cijelo vrijeme. Ali to manje zlo je samo za izbore, poslije je to jedino zlo. Jel' tako? Da, pa naravno, poslije je to jedino zlo. Da, tačno. To je dobra opaska. Poslije ti je to najveće onda zlo, što se kaže. Lajkam opasku. Sviđa mi se. Da, sviđa mi se. Dobro se. U suštini je to. Mislim, sad vidjet ćemo, ove poplave su malo skrenule pažnju sa politike i pokazale da se narod zna organizira, da narod može zajedno i da postoji visok stepen solidarnosti, ali nažalost svakog čuda 3 dana dosta. Fali sistem da taj sad, da tu volju malo, čini mi se da to fali, da malo ipak... Pa fali humani sistem, sistem postoji, samo sistem taj ne valja, sistem uvijek postoji. Samo što zavisi kakav, ako je sistem takav da narod ne bi nikakve koristi od toga, onda fuck the system. A znamo više, sve više, 20 godina nas smaraju se. Sami sebe smaramo, sve više, znaš, glupo mi je govoriti o politici, vjeruj. Kako gledaš na budućnost, kako gledaš na neku okolnu koju će na kraju krajeva i naša djeca odrastati, i tvoj sin? Šta njih čeka, ili zna li itko? Pa ne znam to, ne mogu to prognozirati, nisam kompetentan, ne znam šta će se desiti, šta će se dogoditi, ne znam da li će postojati Evropa, ne znam da li će postojati uopšte, da li će postojati države, da li će postojati nacije. Kad se novac prebaci totalno u elektronski, što je tendencija već duže vrijeme, već to spominju, lagano provlače u medijima ukidanje keša kao kategorije, onda nakon toga neće više vjerovatno biti potrebne ni država više neće biti potrebna. Prosti, molim te. Nema veze, malo. Ovo su na malo ove, kako se zove? Glavom u šofešajbu, to je to malo gostima priredim. Dobro za cirkulaciju. Da se strese, kad vidim da mi gost malo, znaš. A da. Kao što vidiš, nemamo ovih takozvanih amortizera i to je precijenjeno. Da.